Pantalón de pirata. Mete por aí. Laura, coñeces algún pirata famoso? No. Aquí non hai ningún pirata famoso, non? Moi ben, mira. Chan, chan, chan. Chan. Un filtro pirata. Chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Oh, bandera pirata, vamos a ver. Onde podemos poñela? Non hai un mástil, non truxen hoxe máis. Alguén forte que queira agarrar a bandeira pirata? Un neno? Un neno forte? Forte, non me va? Ese rapaz, vente para aquí, vente. Pero correndo. Non será pariente teu. Que? Mica, chino de hora. Vai a toda. Como te chamas? Daniel, mira, vas a facer de pau de barco. Sabes como fan os pau de barco? Non sabes? Así. Vale, Daniel, sabes como fan? Como fan? Moi ben. Aí que se mire ben, moi ben. E ademais, a nosa amiga Laura lle falta algo. Que lle falta? Parche? Parche non teño. Teño isto. Non. Jaime, non? Espera, aguanta aquí, Jaime. Parche non teño. E espada... Dixo miña nai, Paco, antes de vir para casa trae a pagán. Espera, xa está. Barretán, vale? A ver, non todo sabe como un quede, pero bueno. Jaime, mira, vamos a facer un xogo, vale? Ti vas a debuxar, sabes o que é isto? Non. Un parche. Jaime, isto é un bastidor. E úsase para bordar. Vale? Pero hoxe non vamos a bordar. Vas a debuxar. E vas a debuxar a túa filla vestida de pirata. Vale? Entón, tes aquí dos rotuladores, collo que máis che pince. E comeza. Vale? Xa. Ben. Laura, agora vou contigo. Ti vas a facer de pirata. Por si algún día estás camiñando por Ourense e te topas con piratas. Entón tens que defender deles. Sabes te defender dos piratas? Sí? E como? Moi ben, a ver, como farías, a ver. Perfecto, Laura, pero sabes as partes do barco? No, claro, eres de interior, ti sí? E cal son? E cal. Mira, tranquilo, Miguel. Cultura todos os días.